Sen Laubuto Dum Laubungami, Laugani, Mayam the Laugunina, Imana Yai Pare, and Dum Laugani go. Imala Banga Soy the Dilogani, Galatom Bilan Topa de Madu Kotoeva, Laudeva. She don't Imala Kidam Nako Hingidamani. I quite see the Imala Bukana Sevatoni. I quite it how I got Tokani, Karamatan the Katokani, Aroi Bagamatam Naka and the Manjavamani, not with the Parat I quit how I'm Manbiade. Eikhoi Manipur tapata lerga nupi kana thorga amisa una ba ngamde da sakti piba ngamne pin hoi lebro Manipur gimi Eikhoi ching de lerga Eikhoi ching gimi piba ngamne mi lebro No NRC Update No Census है ना तादर बमना सिंह जिदा अमुक तंग में हम को लाउ से ताहल लसी है ना कोंचे लसी से पयाउ जरी बन No NRC Update No Census है ना ऐसे रैली में पांथोई से ऐखोई की मणिपुर की तुंगी फिशर की दमक तक खल लगा पांथोई बने मरा मदन ऐखोई ना मशीन ऐसी साबन सामरक सिदा मियाम में थोड़ा का रैली से दी बसे करी की नुहार की दे ऐखोई फिशर कंदबे आते Eikhoi soidana yotkidabagi phiba mamala abani maramaduna NRC update tawdaba satya he yade haiba aduma andandani eikhoi na chaliba khongsadasi Manipur ki sakam. Sahi kira degi leptana cata cerapa tabuk tinggi makatara poina ngasi asi Eikhoi na apagi no NRC update no census haiba asigi makata Eikhoi na apagi takchin khongchat ama amukso Eikhoi na makat cata cerapani achugulaga takchin khongjang asida ngasigi thoromasigi Dice ki president member oibiriba mingoina kan panjarabada Eikhoi luktara madigi ruching puren oibiriba dunam cha dilkumar loina na Eikhoi horang thaba university ki professor oibiriba narayam joykumar thodo hintona Eikhoi luktara madigi mahut jaga taramna okchari loina na ngasi ki asaba nimsa marakta awaba thidana ngasi ki rili asibu makung pan diba ara pati lapi pa ima ibin sing tongan ba community leaders sing amadi club ki members sing kuding mapuchu 14 CSO ki mahut sinjaraga ayana taramna okchari welcome tokjari loina na Eikhoi ki tongan ba Eikhoi ki academician naron sing amadi Eikhoi ki film ki adegi isai ki lamda leriba kuding tongan ba kuding mangna ngasi ki asugulaba thoramasibu mai pahan biba amadi Eikhoi ki tungi damuktani khanduna achinba kaya ama kathok piraga lapibe damaktabu ngamkai ledana thagap chapulena amukka johana taramna okchari wai krasing hajaraga ayana Mayambu taramna okchabagi warol kitang tension jage thagap chari Yari makai bagi 14 CSO kamlipaki khoi chairman amadi Lamsa Dilip Kumar amadi loina na oza thudong endona miyam na sakangnawa Eikhoi bu guide tobiduna lakbiba oza Joy Kumar Professor Joy Kumar loina na makana phambiriba alaman koi punamak community leader amadi youth ki naha
kwai purong pu hamada ikokno na khurumjari yam sangna di haijaroi ge du bu haida ba ya da bakradi haiba ta bani mamdi manipur si akoi usik lai ba phibam sida akoina munna kubna munna yenga thamoida fadaraga academically masi yamunna yengom change akoina only yo gatana taba yo di akoi makan mayam ama yo tobe adubu akoina tawriba thabak singse academically natraga technically kalai effective hoigada ge habdu masi question se usi yam chauna masi question se lai haijau tare masi akoina megi tang hum dagi sum langa pada ngarangi nagagi ma singda uliba samra rifle gi thongdo akoina oigira lubato pana oigira any demand to kodo national government sina government of India na karim ta tate dakar kai moi to kom to kodo dum tawgani ena utpagi signature ni ai tare ima singduda ngarang khut thabagi bongdo akoida hanmada luptra marina ima singda khut thabdo akoi condemn tawi amasung assam rifle da adumba thongdo matung nao ima ibenda maitai oigira naga oigira any tribe oisno adumba thongdo matung nao tawdana kausan tawri nai hamasi sumaina tamjage natragadi nagagi chingda tawiraga akoina swaida yenga lebidi yada matang ama lakani sima tamjage ani subuda ngasigi NRC update ki matang se NRC update si akoina NRC update tawnaba mayamda yam kanna akoina demand tawri se aseng bagi di delimitation si chumna tawba pamagini maramdi kai no hai kanda akoi gi manipur sida miyamda lengakna government of India na chauna utchai bagi ma tawi utchai basi karino government of India na matam gi matungina se samna hairo akoi gi su agreement gi wari sanabdu boiro natraga akoi na NRC gi demand tawdu boiro ILP gi demand tawdu boiro political demand na tawina ola kanda akoi gi miyam sida akoi gi phangani noi do koi khanani araga thambagi nuai bama moi do phawi hairibo potsima 2005 ta su tawnoraba aduma bharat sarkar ka bharat ki lami ka natraga manipur police ka noi sukap kamna triba kambu du adu changapa moi ki political party sengalakpa demographic imbalance ki matangda foreigner khandopagi matangda ministry of home na 2023 da 2024 da irekpa chithi me amama difang tawra leiba mizoram gi mikok thiba matamda census thiba matamda problem ore kudagi chief minister na masagi oiba wakhalonda foreigner na traga illegal immigrants handle to ware aina bauda national media bauda thola sinadi akoi manipur dadi imai ben mayam akoi gi intellectual mayam amadi leiriba akoi gi akhangai mayam sina academically akoi na yengda da matang amala hai tare hairi matang sida ngaranga anta tholapa election da parliament delhi gi lengak sina west bengal ka assam ka vote khoma matamda illegal immigrant foreigner issue se vote ki khomna ba vote bank sanaba even assam dadi uchega mo pa loye na mana yam chaw na hai gi home minister na adu manipur gi matang yorpa matam dadi chinje menjalaga thambra natragana akoi gi illegal immigrant sing sina narco terrorist lairiba mayam sina moina moi gi narrative tuna hena chumna utlaga chapkhibra karigumba kharadi yam chawna tawre abisi mayek yam sengi hai tare hairiba delhi gi ngaranga tholapa chief minister oiramba amadi chief minister oiriba ananina taramna hokhiba gazette si khoi ngasi lambi da lawraga lakpadasu yauni tuni hairiba gazette ani sida demographic change study tawnaba chai amagi manungda pikalakadaba report da report ni en hai sima lere ani subda citizenship amendment bill amendment act siga akoi gi NRC siga contradict tawi citizen amendment act sina mapandagi bangladesh ta leba hindu sing changba yabagi anytime changning bada sedangba yabani akoi na harisina 51 gi matungda mi kanto ke ayani contradict tawri ba sing si sakarna sum namjalaga gazette anu unoba sum tho kanda noigi issue do akoi masak kangi noigi problem si illegal immigrant ni infiltration ni hairiba mayam se miyam da sum ngaga ano ba gazette thokpa
अनोबा आइडिया पुथोगा मियाम की वखन से काउथोन का नत्रगा फादनवा होनबगी टेक्टिक से सेंट्रल गवर्नमेंट से याम कन्ना तवी हाइतारे होजिकी नरंग आम थोपकी से सिदा पॉइंट नंबर 4 दा मेंबर की जगह दुदा स्टेट की लेरिबा नत्रगा एजेंसी इवन सोशल ऑर्गेनाइजेशन बो मधुकी डेमोग्राफिक चेंज दुदा स्टडी तौबदा कानगदा होइताडी मधुबो याव यायना याम क्लियरली यावी अखोई की गवर्नमेंट सिना ममांग दा लेरंबा अखोइना डेमोग्राफिक चेंज स्टडी तौबगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रखपा चिठी अनि लोइना ना पॉपुलेशन कमीशन अमा सेमगिबा हाइरबा मैम से सेंट्रल गवर्नमेंट ना लोइना काउथोब्रा कांदा अखोई की डिमांड से उसी NRC अपडेट तौ हाइबरोमदा मियाम दा NRC अपडेट तौ दुबगी नुंगनांग मसे फावल कांदा हयेंग इलेक्शन था अमनी तंगाइरा मतमदा करिगुंबा पोट खरा एनीथिंग आइतारे पोट अमा हेता सरकार सिना लाउथोगा NRC का मानबा नत्रगा NRC का खरा दंगनाबा मा तौरगा हुजिकसु SIR तौरी 2005 ना बेजेर होरेगा तौनी ने तौरी सिनी सुम एंगल दा पोराका ना मियाम की अपाम से सही मंगा अमा तरा अमा काउथोन बगी अदुम बा खोंजंग अमा लेंगांग ने हम कन्ना चंगी हाइताय चंगी बा खोंजंग सी अखोई मियाम ना पुन्ना थेंगनमिना बा चंगी अदुसु लंबीदा अखोइना सुमाइना रैली चप्पा यो तौबा मरुइना अखोई धरा पमगा मयामदा अखोइना अखम खरा मियामदा संदोकपा सी कत्तनदी यादवगी मतांग अमा लाए हुजिकसे अदुना ngasiगे रैली से सिजबनी ngasiगे रैली सिदगी थोलकदबा रिजोल्यूशन दना युमफम होरेकांदा अखोइना दिल्ली दा नत्रगा लेंगाता पाइगदबा जगह हाइगदबा पोची चपसाना लेंगदना अखोइना पामीबा पोतो की प्रोग्रेस होइना हाइदि बियामदा अखोइना ngasi फमीबा मिफम से सी लोइरबा मतुंगा अगस्त की NRC अपडेट तौनी हाइसे सिगी ममांगदा सरकार की पाखुम अमा लौबा याबा याद्रगदि करी तौसिगे दु अमुकसु खन्नाबा याबा अदुगुम तंजा अमा लौमिननबा ngasi मिफम से कौजबनी हाइतारे मिफम से लौगदबा वारेप सिंधु अखोई कोना मिफम से लोरेकांदा वंगांग लोइ म्याम की तारगा लौथोकजगनी अदुगी मनुंगदुदा कनागुमरा करिगुम्बा एडिशन मचामा सब्सट्रैक्शन मचामा तौगे खलगदी अखोई रापोर्टर सिंह सिदा फमगा लेरी मखोइना सु अदुम तानाबिरगा अदुम ओंथोन जिंदो सेंदोक सेमजिन तौसी मपुंग ओइना अखोइना थमनिंगी सी 2005 की मतुंगदा मणिपुर की पॉलिटिकल सिनेरियो से याम तोंगाले होजे लितांदा थोपा तौदो लियांमाई चिनाव की मी थादोकपगी फाबगी तौरिबसिदा आइना सुम कंजाबदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिना अखोई की CSO सिंह मवाल औरतबगी मचागा मुरे तो लालौबगा मोइगा नेगोशिएट तौरकांदा अखोई मांगी बमी नत्रगा शीघ्र बमी जितो काउथोलगा पॉलिटिकल नेगोशिएशन नमा तौरगा पीस प्रोग्राम होनाबगी खोंदांग से याम कन्न चंगबा माले मसी थोइबगी मरम से करिनो आइबदा अखोई की मरकता अखोइना मसक खंगदबा अखोई की मी नतबा अखोई बु कटपदा हाटपदा अखोई का खरेबदा मतम पामुद्रबा मतम मांगसु यारे खंजबा अदुगो मी म्याम अमा लैदना तौरिने हमसे मसी आइजगे लोइना ना लेंबी रहिबा ख्वाइ पुनमगना मिफम से लोइबा फाउतंगदी फंबिरगा वारे तो पुन्न लौमिना कांदा मगा ताबा खोंजंग सिंधु लौथोमिना बगी तंजादो लौमिना सि हायरगा आई लोसनजगे पुनम बुखरुमसे No NRC update no census haiba khongchak amaga loinena pangthokliba mifam sida daisa lingchen biriba marong pangsing oja amadi hwangna lingchen biribi khwai taraba amukta kokno jari 19th November 2019 da India ki Home Minister Amit Shah Rajya Sabha of Parliament India ki mafam khudimakta NRC taugadabani haibagi wafam ama thamki adugi matungda 13 July 2022 da India ki Prime Minister the Home Minister da Manipur da NRC taugadabani haidana Ching namari tamgi oiba proof kayana sign tawkanda thaki matuda tangkhul nagar unaulong Mau Council Manipur Tarau Tribe Union
Shiru Unit, Jomi Naga Council, Langkang Tribe Unit, Kong Unit Manipur, Sote Tribe Unit, Maring Tribe Unit, Maram Unit, Lemi Naga Councils, Kabui Tribe Unit, Muyon Naga Councils, Hangal Unit, Amur Tribe Unit, NRC Association, Kabui Unit Manipur, Federation Homi, Inpui Naga Unit, Sumnaba Singi Proof Mayam Singsina, Manipur NRC Tokotavani Haidana, Eikhoi 17/7/2020 to the Singna Maritam Yoiba Apunba Mipamama Assembly Mapamakanda, Federation Homi Makada, Eikhoi India Prime Minister Amasung Home Minister Eikhoi Thagivani, Aduna Marawatana, Nasiki Kongsi. Sing namadi sing the level proof mayamama yexale level proof mayamama na saugli haibawa phamchima ai thamjage 5th August 2020 to the Chief Secretary Government of Indiana Chief Secretary Government of Manipur Minister of Home Affairs na Federation Homi na thagi ba chithi tu gi reply da Manipur government na lokhali ba thabak to mayek seng na khangalu haiba wafam ama thamaki ai tare adubo aikoi na khangmi na ba ya ba bani Government of India na pilai ba akoi gi Chief Secretary Government of Manipur da pilai ba wafam china takpadi Tauriba Tabak Siki, NRC, she Tabak on Tom Nabidam Tamanibu Gamin Cinema Haitare. Manibu Gamin Tabak Tobani Haitare. Nasi Nasima Oibo Pibom, Nasingasima, Eikhoi Haliba, Nasingasima, Reli Saliba. Chapter Suyaeva, Manibu Gami, Pai Sinsina, India Gamin and Pili instruction door, when a Tamoi Siena, Tauna Pana. Pangthok piramba taragedi koi nusamar tsaloi nusamar tai koi phawurgan dai koi dana phamoiba khwai ge baru riba poti aikoi bu haliba aikoi bu malem sidagi mutarab hone riba khudema singse kanana tawon beno hai taragedi pai paliba sarkar mang pan riba sarkar sine newa hojik jo lakadariba sarkar Hojik level Sarkar situ Moigi Makokta Karimta Sangde Nasi Salibo Koksat Laudbo Kolok Karimta Sangde Moina Sangbi Betaragadi Kariyokoi Laudi NRC Pangtupai Gamen Matone Kanamo Gamen Madbugami Matone India already high grade instruction to big grade Aluga Tabamna Utok Tabaneva Aliti Kanak Barano Paribagami Sigmaranatro Makoi Manada, Tanavitamta, Tabako, Tonavitamta, Kari Harakanda, Karamba Itin Pirakanda, Karamba, Sapuna Yerakanda, Mukumiko Tonga. Paisa Pirano with Rokari and Astop you I cannot. Sita ever. Adunaina, Mayam the Tamdabing with thee. Eikhoi in the government, Eikhoi. Nangi Sarkar Sina Karimta Pangkok Haidana Haibam Toi Manipur Government Desu Miam Changaga Magi Kendriki Akwigi Leriba Voters in the Su Prajas in the Supo the Haiba Sangeva Makran Kutalunja Lakanda Miam Namu Karim Tadaba Sender the Suambo Namunam Daba Hangatpangam Daba Minagi Akwigi Sajata Labaki Mong City Eikhoi Yam Ikaini Aduna Eikhoi movement my part to be a road Eikhoi movement my papa say Eikhoi Miam is so thoudang me Haibo Pamji Tamdaraga Puno Wikai Kunuchi Ahambada Isor Putagale Ani Subada Lapiriba Egimanda Leriba Egitunga Leriba Miambo Ahambada Tagale Hamsi Hirange Nasi Ena hiding Basi Mama Amawena Larry Haven me Loinma Eikhoi Gitamata Pazabo Hazana Hybrid for a Larry Hatred so I wonder like Sule Aduna Aya Pamba a Hazage Nasi really Tabaki Halapasi Nasadi
ꯐꯝ ꯆꯟꯗꯗꯨꯅ ꯐꯝꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯎꯁꯨ ꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯅꯔꯁꯤ नो NRC Update No Census हाइबने अखोई मम्मा अमा वैना मणिपुर की मम्मा अमा वैना असीसी No NRC Update हाइबसीदा कन हाइरमगे मणिपुर की मम्मा सिंगना असी तौनिंग बसी अखोइना 100 ta 100 अखोई पामे मरामदी अखोइना पोक्तबा मचा अखोइना मसा खंगदबा लमजा सारा सिंसी याम लाखरे असीसी क्रमहाइना अमंग हनसेरो हाइबसी मणिपुर की ममा अमा वैना ए लाइरे हेद्रबसु एंगोंद लाइसु लाइसिना ए हाइरमगे ममा अमा वैना इमा इपाना इपा इपो सिंना थमलम लमदो हुजी एगी हताक्तिगी मंगलक पलोइगे तोरे मरमदी करीगिरा ngasi apai gi banner na thamliba no NRC update tawbi debigi tapata di mi thampham su leitre mi champham su leitre nungsi swa phap su phangtre kadai de hoje pukala e singda me de 13 degree thopra konsa khunda thopasi asim ni top na ne masa phangda ba mina mohoi na leigi da ba chahi chama gi da mata agreement tawraga leirapasi chahi loirapasi ngasi chahi loirapasi da chahi ani hum helapadu da ngasi de hoi gi matam loire si de hoi lan tawdabdi yaroi habigi mohoi gi leppa ga loire na thapa hoi na pangthokrebane UNC na date 4 February 2026 da asidi konsa khunni asidi lanon ma pai gi khunnate haina ichau na lothokhiba lamni February day 426 ye kumsi sida lothokhi beduda 2026 May day 13 da thokhi ba thodongni asisi mama khoi na poktaba masa khangdaba misina khoi bulandara pani habsi ai hajaramge number 2 da ngese khoi da kri thori ge poki singda dipoti CM thokpudu ma emle ka bagi natro manipur da huji imphal da singda akhoi nipi singbo mama ama waina nkhoi bu pokpi mimi singbo mang da thagan ning daba emle phobo puhan ning daba napi bu han tha na than liba pakhe akhoi manipur kan bang amloi habsi ngase ai chau thok chau na hairamge mi ding ngase kri wai ri dipoti se ama wairaga ami sabu kornaga lai na ma piraga hoji phama khoi gi mata condemnation ma phobo pi de na mi druk si khibedo asidi nungai de ha condemnation thokta na ngarang ma khoi gi mi mesen kamnara ha pedu da ma gi mama yu ti chau na ha ga condemnation thokpudo ma thokpa ngam do kri gira ma gi platform lai bagi ma wa nang na ma gi platform lai bagi ma thokpa ngam bane akhoi manipur da tapata leiraga nupi kana thoraga ami sabu una ba ngamde da sakti piba ngamne pi no hoi leibro manipur gi mi akhoi ching de leiraga akhoi ching gi mi piba ngamne mi leibro nungsi da na akhoi na pi gi hak si pibyo hojik ti na pi na pa hai ba leitre lari hai ba mi am gi de ma chung thoraga thabak tau ba ngamge da ba mi do in thopio akhoi gi manipur si hojik si mi tom na changra occupy tawraga leye ado khoi tan thok se hairaga leye tan thora manong da leiba mi go tan thok ba ngam da dan leiba kan sida mamang maning rom ni koi silaga khoi bu cha ga do gi matam si ikoi de bada khoi da lagrani ado na ngasi nong si do na no NRC update si tawya ado tawdri phoba census di kri su pai happy gno yel ho mi gi mama sing a khoi se kri go ma si taw thore di akhoi mama si roi ma si bi ge manipur da kana na hing hau gero akhoi mang thara akhoi chat bi ge NRC gi update tawdri ngai da census kri go ma pai ka ta di manipur da leiba akhoi yel ho mi pon ma si tumi na lei roi ha bi si lai hai da bai lai su hai ye hai nai chau na hai ram ge myam bu thagale Masigi Lupta Marina Silaga
ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯣꯛꯅꯣꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯁꯤꯁꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯣꯛꯅꯣꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯠꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯈꯛ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯪꯗꯕꯤꯗ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯄꯨꯡꯍꯥꯡ ꯍꯥꯡꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯅꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯐꯥꯎ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯈꯤꯑꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤꯃꯇꯪꯒ ꯑꯩ ꯁꯨꯝꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯟꯕꯤ ꯂꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯞꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯁꯤꯃꯇꯪꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯏꯛꯇ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯈꯕꯔꯗ ꯍꯥꯞꯇꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯗꯣꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯠꯂꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯠꯂꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯃꯇꯪꯒ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯕꯣꯅꯥꯐꯥꯏꯠꯀꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ NRCꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯕꯣꯅꯥꯐꯥꯏꯠꯀꯤ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ NRCꯁꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯏꯄꯥꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯕꯨꯕꯣꯛꯇꯣ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯕꯨꯕꯣꯛꯇꯨꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯗꯣ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯃꯒ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯕ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯕꯨ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯡ ꯃꯤꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯃꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯂꯨꯞꯊꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯤꯔꯝꯈꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯕꯐꯥꯎꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅꯁꯨ ꯂꯧꯖꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯞ 14ꯅꯒ ꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯤꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁꯁꯤ ꯀꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯒ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯅꯝꯗꯅ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯤꯄꯨꯟꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀooperation ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯤꯄꯨꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯈꯨꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀooperation ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯃꯇꯪꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯋꯥꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀooperation ꯄꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯈ꯭ꯔꯣꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀooperation ꯄꯤꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯐꯨꯔꯞ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯟ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ
tungi mirol je karak kada ba oitar gadi maite lipuna matam kudi mukta lepsa gani habsi amtang hajaraga pulum ko khurumjari liting habsi do lila maktina tabanina to yona awaba mani mayam ngang do tan do mayam khan marab nei ma ben ji piper sing sing au sing miku matang akhoi wakhan je update to thoksi ana aina imalebana manipurna habdi yai khari nam tang kumbina ba nisi jaraba imai ben piper sing au sing khurumdu iram da manipurna imaleba manipurna long live long live long live okay bonang po ikong mana ani khurumjari aikhoi ni ngasi bawda iram damji da thok ke thok do thok bonang ke wari sin phangdan lakpa haibedi wari kya lekre donation kya yi wari kya Delhi da Manipur sarkar da kana ki agency kya yi pata pi re adu no reason hojik aina no NRC update no census sida amata ga plus tab jini no vote NRC sanan je haine tanur ma bhamda matau karna NRC ko thiotara indigenous people thido bi harga thido biram dam to karna vote lep ke doina mi ki an mayum chang mangam de na hojik mafam kya saida na sa phangre tum sa phangre lagi da mafagi masa ate ko khudom cha phane bi da vote lep ke ni mam kar kina imagine sinna ke mafam se le sing bu na te aina hajen ni se mafam se sang ba tandra ma panda le sing ta an ni kar ki ta an ni sidala sidi aina hajen da so ina ta ne ma pa le sing ta ma marana ma panda bi ba ara ba le bi sing na sing Eikhoi Punna ma to ni lip si no NRC no census no vote of parliament adu evta de Eikhoi ke do btai Eikhoi wakan India sarkar ta ro mar ni te matam da 1947 de state phagi India ki father nation of India Mahatma Gandhi na ni ma jo hal de ni ma khadur de only non violence katna India ko state ki maga Eikhoi shukya marati iran de mare ba ku kari dam tani taman ma mo di no Eikhoi ju mi phuro ji mi ha ro ji shafai na ori kap chalo ji mai maru ne par de shi ai ne kap thok na ma na ba katari shi na pum na imale ba ki dam da Eikhoi hing da mani Eikhoi shi ga di imale ba ku kana seva ta bani Eikhoi ki thawai ka thok ani karam matam ne ka thok ani aroi bai ki matam na ka na mang je bra mani nakta bi da pharak ta Eikhoi thawai mangan be ade Eikhoi hing da mani thawla ga ni ge lo ne la imale ba iram dam je matau karam na tungi miroli shu sha ing na ipu be ne thambir ma suk lai ba ti ba Eikhoi ki iram dam ji ba kari no hang de na ba Eikhoi humang khri tam je kai na sai de za karan lo bi ma union is staying but where has gone union is staying Eikhoi sa thambir ma ma ka da we no ta na si ma mi jen kam ngam tri suk char ba Manipur ki thawai kya ki punsi kya ki moment ta le ba khom thang thom chak chi da na ta ba po tha re ta min ba khana min ba ngam da Manipur se unity oi hajra shida ba india sarkar na ta di hadna ko ne kari no waro ni maram majna amuk hanna Eikhoi na haje bu ta bi na ba dam ta Eikhoi ki akan ba khom chep Eikhoi akan ba khom thang da lingjen ma na ba matam ba ma sa ma na ma mi na ba thawai thar jare thami na ba tau jar ke tau ba tau da jar ke to pa aroi boy na ma haje ni mana lukta Manipur ni ri ba ornation ki ma pham de thap ni mana Eikhoi ki phangat ki ba resource kum no ki jon praja da khangan bi yo mama ande khang de na put mut ki ba na don bi na ba pham tam jara ga den jara ko ma tam lok jara ga mai ben pa pa ko ma jara bi Manipur ki behalf ta represent to us you it's a proud privilege for me asigi thoudang no NRC update no census campaign rally sida thado gi mi hu mo na yaw se
yamna chauthok ningai ama ui pasi oi tin na ba se zati amagi against the tin na ba na chade or dharma amagi against the oi tin na ba na chade or kanagumba mi amagi personal gi against the tin na ba pot na chade akhoi na ipa ipuna thabiramba manipur asengba manipur bu defend tawningai gi damakta hanna dagi adum leiba mahiron dagi adum leiminarapa asengba manipur bu defend tawningai gi damakta koi tinaba pot ni aduga tungi hai tare future da manipur bu palamba manipur gi indigenous peoples yelomi mayam singbu kamaina way forward in the coming years chahi kunthra nifu yankhe chama sang na lakadauba akhoi future generation sida kamaina akhoi hingba yabadagi haibagi pandam sida ngasi tinnaba pot amani ai admaina thamjani NRC haibase just sarkar amagi thabak pot ni haine akhoi lo roise NRC haibase National Register of Citizens haibase hana marak low khrabani adu low matung si sida hojik se update to se haibani ene ngasi maroi na chingda lebiriba thado ki furu aduga Christian ki furu Christian ki dharma chatba mi singda ina appeal to jening ba amale NRC haibase Bible ki against suna chade akhoi ki Christian ki thaja bai matungina spiritually Prabhu Jesu bu pokpani sige spiritually kanagumbi nupa nupi soktana kamaina angang pokpa yabano haibase mayamna debate to hiba pot amani ado tarbasu spiritually akhoi gi damakta Prabhu Jesu bu pokpani haibase akhoi na thajabani adubu 6 BC adwai duda Prabhu Jesu pokpagi matam duda Bible da so dum thengai Emperor Kaiser Augustus ki matam duda Prabhu Jesu ki mama mapa Mary ga Joseph nasu Galilee da ki challa ga ji kaino da Bethlehem da challa kan sida Prabhu Jesu bu David ki machani haina register to ga challa bane matam duda yang thina waram gani communication su waram gani adumain to duna Prabhu Jesu Christ mabu mapa mabu David ni haina census to raga NRC ga to raga chanlamba pot amani adugi maram oiduna akhoi manipur panchani hai ta radi 1951 1961 aduwai dagi akhoi tare haiba akhoi na group to go mathau tai adugi damak tu da mito adugi matung da changi ba mito to India gi ain su yade Manipur ain su yade hojigi khoi gi achouba problem se adugi mito haiba illegal immigrants haiba se papan da gi lakpa gi maram oiduna akhoi maroi na chingdei lebi riba Christian oiro or thadogi chimna oiro NRC haiba se akhoi support to go mathau tai sinatana akhoi gi problem hoji ki oina Manipur gi issue mayam gi problem se solve to go ngam dabai gi maram oiduna akhoi pakhat ngai leite akhoi kanna support to go mathau tai ei thamjaningi Manipur haiba se hoji Manipur territorial integrity se chahi deri punda pa gi matam duda adudagi adum yalla aga adui mamang gi map du yam leram ba yai hojik present Manipur territory se adum thola ga adum lakhi bani adu imars to ho matung si sida akuni yengba yaba se Manipur se multi ethnic state ne jati yam na taba mapham ne kuki naga meite moi hum khatang taba gi lam na te ai ba se aina thamjaningi jati mayam le kuki naga meite gi lam na te tri ethnic na te akoi Manipur se jati yam na pulliba lam amani hai ba se na thamjage adumain to duna hojik thado
furup hai tare 1881 census dagi India da British na ahanba census mi gi makok masing thiba matam sida 1881 dagi ne oza jukin ron su hoi na expert hoi bini adu dagi thado hai ba se tongan na thado ni hai na 1881 dagi census kuding makta 2011 fau ba si sida Manipur state sida yauraga koi dum lakpani adu gi mathak ta community jati gi furup si sida thado hai ba se khwai digi masing yam jaraba next to Meitei second largest ni hai na dum koi dum lai to gadabu marak si sida thado hai furup se ka hajik mang khre kadai da chakrage thado hai ba se lamja thanga thado in piga mi ama ani khatang ne moi se mi leite hai ni so tar pada adugi fifam sida lurawa tanja si sida koi yok se lakhre hajik hajik yamna leiriba thado gi phi thado gi lon thado gi custom culture tradition mayam chingse kukina mapandagi laiba kukina thadobu kukini haine koi namsel aga Manipur da homeland separate adu da talaga anti Manipur da wa toraga thadogi property mayam singse seasonar aga moise kukini haina toraga ansida 2003 da moise scheduled tribe ama oina changrabanina pasing yam drabasu nomei kulai laisang loi namak seasonara kansida thadogi population se mutlaba gumne isona chanbiduna mito mayam khandok na nabagi damakta hoi hanadagi MSU ate ate level da leitar basu maruina 2019 adudagi kokomi ga UNC na luchinga kansida honorable prime minister dagi akoi mito khandok na nabagi dabakta nagagi apex body aduga maroina Manipur CSOs dagi Meitei gi marak dagi CSOs hai tare kokomina mito khandok na nabagi dabak sida akoi tobiu hai ra kansida Manipur sarkar taksal a kansida thadong na su saruk yara ga dum lai togodo matam duda thadona NRC yara kansida Meitei michang changi naga michang changi kuki da attack to se lei hai na akoi ei samak su kan kuki singna talaga dum lehiba pot amani togodo bu achumba dum lakani aranbadi anytime adum mutkani ba adubu thadona akoi na ipai puna thammiramba Manipur bu thadoni haina Manipur macha mani haina Manipur kandaba yade haina akoi na haira kansida hana haira ga lapata rabasu marang mate amasi sida thadogi khun thadogi mi mayam singse naga ga khatna hanba Meitei ga khatna hanba ate te loina ma kulai ma oina sizin na bagi marang hoiduna akoina haiho bangam da bagi isorna chanbi duna hojik akoina ha mayam thola kansida thado haibase sigi lamdagi pokpani si lamdagi siga dobani Meitei naga or any community singa thado se peacefully coexist to dobani haibase akoina responsibility ama akoi dagi conviction ama tabadagi akoi mayam singse chongthora ga lakpane adugi intention du Manipur CSOs mayam na yingbiduna moi sagei manar tarabasu phi manar tarabasu khunman tarabasu thado haibase ipai puna khongjai haina khalamba khunchai na khanba kambuduni moi su kandeba yade haira kansida Manipur CSOs mayam singsina kokomi amuko FOCS aduga rambaina akoibu mamang chihida koi imfalda yasinaba pura kansida kuki singna thado kambu thado gi luchingba ama Assamda hapirame adugi mathak sei sida handak ki kuki gi khwaidagi stronghold hai tare kuki gi jaga sei sida thado gi pastor thado gi oinadi church se ama khatang lebani thado baptist association DBA hai basini sei sida thado gi khwaidagi mamantang raba thado gi ahan Santi ya pamjaba idea Manipur da thajaba thadogi akoi pastor mayam singse hadaki me tantra humdagi ambush toduna kuki gi stronghold da tora kansida akoi thado singse amuka dosa ta kibne yarang thok thap me lakha matam dudagi akoi thado mayam singse victim ama oina dum lei kuki ga khandok pangam dabagi akoi se adum dosa taraga dum lai togodobu mayam singse self defense da or upai leite badagi nampu da willingly or unwillingly
kuki da changsel akan se yaw ba yam leita rabasu e ngasi thamjaning ba point di haji kuki haiba level tek pa mi sing se naga gi jaga da su chatpa ngamdre meite gi jaga da su chatpa ngamdre moi gi jaga se clearly define oi kre karai fau no haibe se koi uraga yengaga yaraba pot ne adoi taredi moi na occupy to simba jaga si sida akoina kari to batai akoina reclaim to batai we have to reclaim back those territories or areas in the state of Manipur occupied by Kuki extremism, Kuki terrorist kampuna clear aggression the low hiba mayam sing se akoi reclaim to ma thau tai du ki namak to da kari to ba tai akoi pun da ba ya de akoi pun ba ma thau ta ai lo shi barom da la chake maroina hoji thado impi Manipur na akoi na haija ba point ama lei NRC soidana to bi se aduga adu matungda census to se yai ka sukai de adubu adugi mathak se se at the same time illegal immigrants se adu matungda so adum lakpa yabra chahi tara kunthra matungda so adum illegal immigrants sing do Manipur machani haina adum lakpa yabra koi pambra adu pamdraba tarabadi akoi na thamjaning ba point di Chin Hills Burma di adum nahak leitana adum irang leibani na mi adum lakpa taradi fencing adu ada so phana kham da bani na Indian system se hetang mong ta da bani na hojik ki oina di adu koi kai do batai thado mp Manipur na koi na request tamjaning ba point se Manipur da Chin Hills dagi adum mi thokpa refugee oiro atei oiro adum thokpa kambu sing se adum Manipur la akan sida scheduled tribe status go adum phangba tarabadi by virtue the moidi Indian citizen tare Manipur citizen tare scheduled tribe ko kamaina certificate ko obtain to gibra haibe se Manipur sakana hasana thambi ba pot su procedure su leba su nataba gi maram uduna akoina thamjaning badi any Kuki tribe haibe se masagi loan su lejade masagi phi masagi culture custom leitabi gi maram uduna any Kuki tribe haibe se su lothok traba tarabadi NRC update to ro matung da su moi se adum chang akan sida adum moidi manipulation tactics semjin sajin haibani na moi adum changba taradi ko kamai to bodo ba adugi maram uduna any Kuki tribe haiba scheduled tribes su Manipur dagi lokthokpa mathau tai haibe se akoi thado mp Manipur dagi thamjaningi lastly akoi gi ngasi gi pulliba message di yamna clear oye NRC pangthok tangi mamangda census tham to biganu haibe se yamna very clear message ne adoi taradi akoi mi amata oina akoi collectively akoi work to batai akoi loina mak Manipur machani ai Manipur machani haijening da bami singdo Manipur gi fake Manipur macha natabagi na akoi khan batai adugi maram oduna Manipur territorial integrity da lebiriba Manipur macha singse Manipur gi dabak ta akoi work to ba mathau tai adugi dabak to da maroina ai gi ching da leba tam da leba anywhere thadogi chil naw sing gi dabak da maroina akoi na appeal to jining se Toriba khuding mak political demand sing se loi namak status ko adum oigani Manipur di sukai kai roi do bani akoi dum lemin naga do bani na akoi problem amadi lei kari problem no hai taradi illegal immigrant haiba problem mito haiba problem lei adu akoi solve to minna se adu ki damakta NRC se pakhatingai leite NRC se chingda lebi riba ai gi chin naw singda aina ri appeal to jining ba se online gi thang da liba su tum yaw bani na NRC se Manipur phana na ma gi damakta akoi accept to ba mathau tai NRC se meite gi damakta na te naga gi damakta te thado gi damak na te kanamata gi damakta te akoi tung gi la ka do ba Manipur gi damakta ni haibe se aina thamjage aroi bada ngasi tinbiri ba mayam sing se non-violence resolution aduga peaceful coexistence adumai to duna unity integrity am oina akoi wak to minase Manipur ki damak ta akoi left bi da dum wak to min ba mathau tai adugi damak ta thado impi Manipur akoi dum lejai pum namak pu thagat chari long live Manipur tagasari mazamai koi si inner line do pire di hai adubu inner line do hoji phaude inner line je mathau taude maramdi taudabagi maramdi kaigino paper tiger dong adum thambi masima akoi inner line chaliba mapan gi
स्टेट सिंगसिदगी अखोई बोरो तौगद्रा नत्रगा मोइदगी पुगद्रा करी तौगदगी से हापचल कांदुदा मथौना दो हापदी हाइबा मिटोप सिंग असे करमाइना सेटलमेंट तौहनगदगी करमाइना लेहनगदगी से लौगु तौगदबनी हाइबसिमा अदुगा हाइबसि जय इरोइनना 201 की सेंसस सिददी अंगप फंगना अखोई मिटोप सिंग असे कदाइदगी नो कइनो खंगदबदा लाखिबदगी इफ्शान मतमदुदा अकनब एजिटेशन नमा लाक्चरकांदुदा मदुगी इशुदुगा इरोइनना अखोई 201 की सेंसस तुदा अखोइना केस अमा तौजगी मदु PIL नंबर 53 दा अखोई कियार हाइबामना अखोई तवनजबनी मतमदुदगी अदुम लाखिबसिना मदु तातना लाखिबदगी ऑल पॉलिटिकल पार्टी सिंग असे चलकांदुइदुदा अखोई 203 की 207 दा अखोई PIL नंबर 17 जी तौरो मतुंग जेसिदा हाइबा डिविजन मापन से रिकाउंट तौ हाइदना तारमनी अदुगा इरोइनना अमुक लाखिबदा 2020 दा डिलिमिटेशन तौनी हाइबा मतमदुदा सरकार अमतना नत्रगा मियाम अमतना नत्रगा ऑर्गेनाइजेशन अमतना लाउददना अमदि करिमुंदा तौददना लाखिबदगी अखोई इफ्साबदी मसिग पुंजरी बसिंग अदुना हाइबसे तौबा यारोय मरमदी हानि केनोसिंग जे चुमथोक्त्रि बावदी हाइदना अखोई PIL अमा अखोई PIL अहुमनि अखोई थाजबसे मदु थाबा मतमदुदगिदी मोइना हाइरमबसे हेड वाइज ओइना काउंट तौरो अदुगा हाइबसिंग अदो चुमथो मतुंग भावबा तौद्रगदी मदु भावगी मतमदु लोइद्रि भावबा 26 भावबा फ्रीज तौरगा थनमबनी अदुबो मदु लेना 2011 दा 11 के सेंसस सिददी अंगप फंगनामु हानगी कखिबो भावदा हापचला कांदोइदुदा दिल्ली दा नमदना खोंजलखिबनी मतमदुदा ngasiगी लेबिरिबा मयामसे कनागुम अमतना हाइबदी कम्युनिटी अमतना नत्रगा अखोगी सिविल सोसाइटी अमतना लाउदना होजि फावबा लाइ अदु लेना अदुगी मितोम मयामदो ngasiदी अखोई हापचल कांदोइदुदा अखोई सेसिदा सेंसस तौनी हाय अदुदगी अखोइना थिजरकांदुदा NRC हाइबसि करिनो कैदौनबनो हाइदना मतमदुगी 201 दा लेरंबा ओजा दिनमनिदा अखोई तमनदुना लाखि विलेज हेगतपा यारोय NRC जि करिनो हाइबसि हंगमतमदा मोइ बावदा मतमदुदा थयाइना खुमकिबनी अदुगी मतंदा अखोई सार हरि कृष्ण की मतमदा मु अखोई लंगनदना लाए अदुगी मतंदा मु सारी स्कूल मु लंगरे हौजिना मु चित्रा लंगनर लेना इंडिया गवर्नमेंट अमदी स्टेट गवर्नमेंट हाइबा पॉलिसी की मतंग जेसिदा इशू अमतना लखतना लाखिबसे मसी अखोई की लाइब फिबनी अदुना अखोई की इशूदी NRC अपडेट तौद्रि बावबा लमदम सिदा सेंसस तो यालो याबसिदा अखोई मसी की लुक तरा मरी मदी ngasi की लाखबिरिबा मिपुम खुदिंगमना हाइबा सिंगसे डू और डाई अखोई हिंगजु सिरजु हाइबा पॉलिसी संजिन मिदसी अदुगा लोइनना अखोई लमदम सिदा तंगदु लेताबा पोरपसी हाइबसे हाइजरगा मतंग से फजब लीडर मैम चिंग तंगी मैम फमेब फमग वही फजब गांगी सिदगी थोक्रगा स्टेजदगी हेक कुमदगिबदा तोंगान तोंगान मागी कांगलुकी वखलोंदुद सुम चटख्रेब स्टेज हेक कुमबगा स्टेजना कांगलुकी वखलोन से लेरमदेब स्टेज कुमखिबदा कांगलुकी वखलोन द चखरेब मसीना अखोइदा माइ पाक्तबा अमा ओइरिबनी अखोइना हुजी NRC की मतंग सिदा आइनि थमजनिंगबसी अखोइ 1951 दा बेजियर ओइरगा हाइदना IMSU की 1994 दा रिफॉर्म तौबा मतमदुगी PR गवर्नमेंट की मतमदा मिफमदुदा आई इसामक्सु यावजै अमु रिफॉर्म तौवी अदु MSU को 1951 हाइदना लाख्रब पोचिदा मतमबमदा मियोइबा एज ए ह्यूमन बीइंग सी शमलप मतमदा आदमेन इप्सी लाको मतमदा तोंगान तोंगानबा ग्रुप अमा भाव लेरमदे मियोइबे एज ए ह्यूमन बीइंग नाइदना लेरमेबा अदुना मागी मथंग मथंग खुंदा लैतारकपदगी ngasi मिसिंग यामकपना मरम ओइदना मागी लैबाकु कंदनबा होनरएबा मतमदुददि लैबाकि ओइबो खल लेरमदे मिसिंग जु लेरमदेबा लमसु म्यामम लेरमेबा लैनिंग मफमदा लैबि यारमेबा अदुना हौजिक अखोई 1951 दा बेजियर ओइरगा
mamang da laki ba sing che indigenous ne haige doribra natraga kari ne haige dori 1951 da laki ba si chu tanthok pudi yaw ko doribra yaw roi doribra Sijin na balo raga tham je hundu ga thamadi mathang sijin na ba yaroi ko ling karaga to kane ba lamlak to hundu ati ko ling kara to kane ba aduna sijin na ba matamda mi singji ai darkar le te sijin na raga ai ne kitang pe ta de lang na lang tho ga tham ba ki thabuk se masi to thok se organization so many organization manipur da lai re organization ya ma ga yumhong tai ra lai ra ta li hai bu gum na organization ji mayam ma ka pola khare ba Masina maram waraga chaye na basi mayamam thola eba ngasina rile amana chakini hayeng nam chakini hakchin nam chakani kari noi koi to duri chi agon to duri chi kari no ba aduna 1951 gi mamang da lairam ba mi sing se manipur gi indigenous ni mahaidana lauthokpa group amna lauthoi group amna yaroi haini group amna tauni sumaina sum taw laireba maduna praja sing da chu chamam na bathoi eba ado aini maitai pangal ni religious ni muslim moi na chappu ubni na aini masimakta haining dabni taseng budi aikoi gi manipur sana lai pak sida sana gi machu tu ko khare mani gi machu chu ko khare tandal gi mangan ta ngai re kori gi machu ta ngai re manipur hauji taseng maram di aikoi gi sida lai ri che mamang da CSO mayamam na organization mayamam na BJP de gi resign ta hoina hai volunteer ek single amma bok resign ta ki de ba adikam hai da BJP yati hai duri ba manipur prajan BJP yati hai che kari gi no ba ai di ya yen lo we miyam ta di single chong thoga ai resign ta re lai ba ki issue dai na am ta di lak pi yo lagan ba mam de ba organizer ta ri ba ko chu organization show organizer sing ki show banara BJP na mo pam kan banara ki banara kai num di lai de ba ko shi ta aduna lakadur be election da chu adu mangai adu chakhi ni yauchi aduna BJP paladi hamu adu ta gani aduna mayam ipai phuna hainaram bata how maitai pangal laina hainarammi adu haujiti naga kuki maitai pangal laina lakhre si kadai digi la ibnu sini aina ngak ibdi aduna masipul makse to thoga aikoi punsan che hairaga di thamoi sengna organization tawriba group se aikoi loina mak aikoi gi general community haina aina treat tawjai maitai community sing si jo maitai general community si jo pukchel se wat padagi unity lai tabadagi mausa gi pai pu gi sanung bagi chadana da yauram banara kaino cha sanung bagi chadana da su khar lai ba mali manipur se aduna ra kaino choka tongan chawai thu gi culture sida dum lai re bai koi chi maira group se tungai imai bel group se tungai ipa group se tungai youth group se tungai tawdul lai re ba number 1 mipam pham bana kanara sigum bal lai ba makai se close door da koi thamoi shengna wasak wada tawraga punchit na bam ba han ba darkar oi ri ai bisi gagdan thamjaraga imiam dai bidai lojari thank you Eikhoi ngasi lai ba mayam se ai wakhan ni mi se krawali mathangda issue se khoi collective issue oi banina jing da su tampak da su in all indigenous districts and areas apunba gi oina khulawa government of Manipur government of India da utningai amuka ngasidi hena phajaba reli se amuka sinningai khoi gi ahlaman mayamna committee mayamna khoi indigenous odiba phurum mayamna contact to bilga loina amuka phajana tawsi habi wafam se abara firstly I request toninge hoje Eikhoi na face tawriba problem situation mayam se kalai digi hobuno hai kan di masi NRC gi issue da loina leram phe masi Eikhoi me maitai ka kuki conflicts thorak libase naga ga kuki gi conflict thorak libase masi issue ne madu khak da natre Eikhoi imaben mayam na Eikhoi Manipur le riba Eikhoi indigenous peoples mayam na Assam re phalga khatnaraga Indian security force mayam ga fight tawraga muknaraga confront tawraga asiba awa Eikhoi hujik mayok na ribase kadai ge hobuno ha bana masi ge root sidi masi NRC se padana hana Eikhoi na phasa check tawra phasana Eikhoi tobi du bagi ni hai base Eikhoi
adum khangminasi aduna ekhoi gi taraf de gidi short tire ge success oidri pawba punna takse masi se ekhoi na rally chaliba ekhoi gi memorandum mayam se thabak oina othok tri phaw lep tabida ekhoi ching da suni tampak ta suni ekhoi apun bagi oina unity do phajana ullaga thabak phajana pakthok se rally so chobaga organize toraga tawsi haibu wafam se ai khamninge ngasi la piriba mayam dai haining badi Pakistan dagi or Bangladesh dagi or kadai dagi illegal infiltration, illegal intruders, illegal immigrants se lakpa yaroi changba yaroi hana sodari kanna buknar ga leiba ekhoi in tiny states like Manipur ekhoi state tadi changsi la sunu hana tawrim se kari ino hai se yamna koi question yam saun leiba ekhoi income na nuaina leiga ba state sida irang to halaga ekhoi Manipur se thuai ninga ekhoi gi collective interest to thuai laga ekhoi bu muthat ninga hai bi policy se leirabra hai bu ai the question yam sauna leire adura ai ningsinge I could vividly remember hanasu ngang naga adum laklam khani dubu hanak se ekhoi former chief minister uza biren napalim matam du tasu masigi issue si yam makkan pakhalami hojik leiriba paliba sarkar nasu ekhoi gi taraf de request toring bade ekhoi na haining bade interest lobby raga mi mayam gi interest da decision se lobby raga thabak oina paktho ningai khara wakhalo do changbiu haibugi appeal se amuga dai thamjaninge ekhoi marapta ekhoi se thurup di yam kre organization se yam kre ekhoi marapta ai appeal to bining ba amalai madudi organization se punna ekhoi unity to ulaga changbinaba yam darkar leire organization aman organize tawbani haina laktaba gumba aduma tawdaba issue se chumme haradi nangona aingonda kaura su kaurak traga su koi thoksi issue gi ramak haiba sai amuk la request toge lastly laiba ngasi rally da yaur ba mayam se kari gi damak no haiba kanda iram dam nu sibuini ima ipa aikoi gi tehasa nupianga husband and wife, our children, ekhoi gi future generation kanna namugi da makta ngasi ekhoi mayam lagli bani haibse ai khangi aduna masi gi issue se ekhoi lena thadok bida ekhoi gi future generation se to let them live in peace and security ngasi ekhoi no face to riba problem masi gu base future da amuk face to roi dingai haibogi vision do ubodigi ngasi laga laibani haibse ai thajai aduna masigi stance da ekhoi backtrack to bida ekhoi fully ekhoi convinced to ba khongjang se kan han bogi kan bogi khongjang se ekhoi changminasi haibogi wafam se ai thamjar ga sidingi ten adum ten silage thank you so much akhoina NRC se lup tara marina akhoi ojaja dumne su khar parmirame akhoina lup tara mari si khatangi natte akhoina tawdui se karigino habadi August 2022 da Manipur Legislative Assembly na unanimously adopted a resolution seeking implementation of NRC. Adugi matungina 2022 sida Assembly na resolution se NRC update tawnaba se pass tawbane ba. Adugi mathangda Manipur da NRC ga mari leinana madu khannabi damakta State Population Commission ama 2023 da akhoi khangrabane ba maduda akhoina orise Director of Economics and Statistics lamphel pat phamaga State Population Commission ama akhoina mase ran to ba hawrabane ba adura Dr. Moirang Them Mani Mohan Maiteina akhoina chairman akhoi commissioner oire aduga madugi chairperson na akhoi Manipur gi the then chief minister ne aduga amuk 2024 da 2022 da resolution passed to hrabado amuk 2024 da Manipur Assembly sida amuk so reaffirm to weba adu reaffirm to raba pose aduga roina na center da madu takshan na ba haidene lep nei haba aduna center na amuk to rega masidai sida akhoina demography akhoi national commission ga cm raga chairman na akhoina
Prime Minister na oiraga tawrise aduna Manipur da su akhoi sahi amagi manungda akhoi na oja sandana haibi hibada haibi hiduni panbri hiduni sahi amai manungda report pi basi dei sida akhoi gi Manipur gi oina akhoi gi regional akhoi lamdam sigi oina population se kamdo ba kamai to ba indigenous kaya no khot no ana haiba mayam se akhoi madudei do akhoi data mayam se akhoi report to akhoi na submit to darkar oi aduga amok akhoi state population commission se magi mathau kai no ngasai gi illegal migrants mayam sanga iba infiltrate mayam tawra iba Myanmar rom de gi ain kai na sanga iba mayam se so called akhoi gi cookie jo cookie sidai sida akhoi gi leiriba anoba sanga pasing se masibu moina yengjanaba amadi akhoi gi original indigenous population sing asabu safeguard and protection pin na bagi pandam dane ba state population commission si mi se aduna ngasi phawba state population commission dagi makhoi gi oiba inquiry report makhoi gi oiba finding thoratri aduna aina media person singda ngasi gi platform asi degi aina appeal tawjari madudi akhoi gi madugi update lo nanaba state population commission gi akhoi gi leiriba akhoi gi commissioner se masi interview lobiyu magi wafam thamban biyu unless it is impediment by law gi athingba leitragadi mana mayam da public sing da samam nariba sing da sengdu eraga indigenous group mayam se protection pini haibagi undertaking do media person sing na madugi lobiyu haiba wafal thamjage aduga akhoi na commission for sigi labor sidai sida ngasi akhoi na tidim ground gi akhoi lae Manipur police na reliam satori hairadi magi drap mayam sakhaiba commando mayam sakhaiba police force mayam sakhaiba barricade mayam thatpa masi hauna de malamdi karigi no di please listen Manipur home department ko sigi koina ngasi NRC update tawdong ni masali ba pose this resolution was adopted by state assembly and again reaffirmed in the year 2024 makhoi ju support to pham thokpane makhoi ju yamna peaceful rally asi dei sida governor ki road phawraga BJP mamang phawraga kangla pa phawreraga makhoi ju participate to pham thokpane natragadi Manipur home department na is doing their function against the resolution of Manipur assembly and the law dorabane ba adara matungadi si se luptara marigi thoi chen natte makhoi di CSO ni pressure pibani tawgodaba mathau di Manipur government na tawgodabani Manipur government na tawbasida NRC se macham jana mado function orga implement taw hadana national na state government instruction pi khare madu su tawde adudagi amo illegal immigrants sing se khandok na ba detect taw detention taw deport taw hai mathau su tawde masi masu tawde ko si tawraga di wa yamoi haba aduna matungdadi NRC ga mari leinabada public na peace rally satpa matamdadi from all angles home department oigara statistics department oigara education department oigara any department na they must cooperate to the peace rally why because it was resolved by the state assembly and reaffirmed in the year 2024 aduna aina haijening badi karino haibada government na hanagi XCM matamda tawramaga su government sidi continue jini hauji parliba sarkar se makhoi ga party so manai aduna state assembly na resolution pass tawgi photo thabak oina ongthopada hauji parliba sarkar asina athuba matamda tawrakpa haibasina khwaida maki ifagani aina khalle ai rally sapadi ai isa solmene yaujade adubu aina masidai sida pungama nangnaba lakpiu habda laksaba matamda ngasigi rally se aidi Manipur home department na nuksa sabada waraba soktaraba isa sing ima ibin mayam se cold drink yelamgadra ka khalle ba karino di state assembly na tawbase aduga
BJP na paliba government ni sinasu akhoi ngasi ki bhabok singda melody chocolate yen ga dra kan ai asa tok jara la e ba ai isasu melody chocolate angtang logjare haire raga ngasi ki NRC se mapung phana state government na moi su willingness dei le kana khanjare kana adu wakal da la e ba wakhan just agar raga adu bo unfortunately it doesn't happen aduna akhoi asa tong si madudi NRC implement tongna-bagi damak-tadi Manipur da layriba madugi government machinery khudingmat kaisu achouba sohojok se matungdadi phangba oisanu haiba wakhonda thamjaraga matang se tension jage pumna mukuk khurumde Manipur se kanone NRC has the burning issue amane mi mayamna masi NRC se toda be yade haina mi mayam flow mi mayam ki apambane adubo government sina kari tobra huji phoba topic da bese have se question amani moi thabak ne moi na toga da thabak do mayam akoina akabo awa pi bese chumde hena id lowe masi kuiraba issue amani adubo huji phoba sumai pending tham bese asum thamba pending thama gati peace and harmony have se suna lawe hoji akoigi Manipur state sida irang pibase immigrants mayam sina pibane masi NRC se phajana thidokradi koi irang se lairalai masi toda be yade masi athubada ai toninge government na masi yamna importance lawraga to birde kyamu phagni aibudu ai haninge government da aduga hoji akoi sai akoi agi mangda romai ki president na haibugumna masi tampak ginate chinginate mi mayam gini aduna mi mayam kaushilaga masi si toda ba yate habigi flowse amuka chu ai haninge masi toda ba yate hena ai Manipur yelho mi mayam pullaga masi ki NRC se athubada tawninge kanna koi taksunba haibise koi thabakni hainge adogi matakda koi Manipur sana leba haina sai ahobuda isai sapdo Manipur sana leba ngakke heredi NRC se masi se phajanto masi phajana update tawradi akhoi ki Manipur sana leba che hanagi sana leba do adum lein da bida lairakni adubo sana leba se hojiki immigrants mayam sina Iran samai na disturb bida nungai bidu laitre ba natra akoi kana su nungai ba laitre tampak su nungai ba laitre sinda su nungai ba laitre aduna NRC se one of the most important issue in Manipur state masi toda ba yade habagi mi mayam se lai adubo masi mathang da su continue NRC se totally phoba koi mayam masi ki issue da koi life kaksi habdo ai haninge matam lai tabni na some ai tension zaragi thank you NRC tawdrabdi ekoi mangkrani ima leba Manipur haina ngasai se sakhiba sana leba haibdo sana oijeraro sana do sana ohan ga haibta radi ekoi punchin na batai dharma khairoi da bani mi amakhaktagi mama amakhaktagi oibagi minungchi khangada bani lord manadrasro yelo mi ekoi di yumpham amakhaktagi haurak bani aine toina mayam phapada hai kare ekai meitai ga kabui ga kanana hale haibda tungman ga wairongani haiduna masine ekoi meitai awaba nang harapkanda maitai ngakda thadok piyaro aijo awabani apun bagi awabani haine koi pusin changpun thoi nungsi pham thoi nungsi da duna magini masakni hujik lengak sina tawri badi masagi oine tawre lengak ke oine tawre NRC is a must masi se
illegal immigration เจขันดงนับนี้1951ดา Indian government นะ population census เราแก NRC ได้ implement ตรงนั้นบ้า high ครับนี้มณีปูร์จะไอ้คน student organization club organization อันนี้นะ MSCOP กับ MSCOP ตัวเราก็1951ตัวก็ได้เป็น high นะไอ้คนที่ governor ก็ไอ้คนโดเรนโดเรคีว่าคุยามบัดโดเรนโดมุขยก็ representative ตัวเราก็ยานักขีปไม่ยามตัวก็เลยที่ implement ตัวก็เป็นน้องเลี้ยงอาชีพเนี่ยจะให้คนท่านนี่ผู้เยี่ยมกันจะขั้นตัวเรียนวิชาการกันหรออันนู้นไอ้คุยกันช่วยปฏิยามเลยเลี้ยงอาทุ่มรวยปูบดามาสักครั้งดับดากว่ามาดับมันจึงไปให้บดาฮันเดจิตตัวไว้ดับเนี่ยนั่นมาดูนัดเลยอิสราเอลชินเจ้าเลยพังครั้งละร้อยมากี่ทงกันนะกี่revenue ปีบัมบัมเด็กลัดเขาปงงามละร้อย illegal immigration ที่ population อาสามกิโตกี่เป็น1971ที่ population ดอกกลัวเราไม่เห็นเลยทุกทีก็ได้กินหน่อยมีที่เสียงในตัวที่อันนู้นจะอาชีพเป็นเลยดิยันเป็นเลยดิอันนู้นจะไอ้ยามันจะกี่เดือนเจนทุกครามันอีพูดได้ดิพัฒนาไม่ยามเดียวพัมโวยเลยเนี่ยไอ้คนอยากพัฒนาเราดีไปไอ้คนจะพัฒนาไม่ให้ตัวนี้เสียไอ้คนไม่อยากจะวันนี้ยามลาพระตานี่ขังนั่นเดิมนี่นะที่นี่รู้ว่าไม่ยามจะไอ้กี่พอนับขังไม่ยามมันไม่ได้หายหรอกตัวขี้ไม่ยามแล้วน้องกี่จะตัวขี้ไม่ยามเขาติดสกัดคือไม่ได้เด็กลูกขี้บ้าสรุปชาบิบราดิไอ้เนี่ยช่วยตัวก็ขับรถพงขี้คุกกี้มาจากสิ่งใดงดเอติกตัวเราขี้ไม่ยามได้ขังเลยงั้นสิไอ้เราวิลล์แบบนี้มาดูนี่ไอ้ตัวความทุกข์เป็นยังไงก็บุยเนี่ยนี่โอ้ยนะ press ladies มาทุกข์เหี้ยอันนู้นไอ้นะขังจะเป็นไม่ยามเชื่อ NRC ตัวความทุกข์เป็นนี่ illegal immigration terrorist ไม่ยามเชื่อเราชอบความทุกข์เป็นนี่1951นะจะเห็นกันได้เป็นนี่มาดูได้ยังกันได้รีบเสีย by birth อันนู้นก็by descent, mapa maputo kitare haruki. Aduga by registration. I actually get deputy with the government appeal. I don't know from talk when that is the thing. Aduga neutralization. I know people home here. Actually, you from where I had to. I go in Himachal Pradesh Keriki. Land season they could carry it out of now. Now that may am saying all the hectare. Put out of the Hawani. Himachal Pradesh indigenous way, but Midna, you move away get up me. Citizenship na, you move away yet. No pee in my atop the palace, no piggy them. You come door. Pig in the air. A common put a day. No see each other, no see never door, who you can go there. I could mount the army. Nung Shiba, Chimba, Yahomi, I could put Mutabani, citizenship not to man Mutabani, Mashiani, Kenaba Ama, like Aborigine Haiba I could citizenship Haibana, native Haibaga, citizenship I say, native Haibagumani. A Sigumba. Come the vaccine tina. Tobada equi Yamna Mangsil Albanico. Masi Isha to Yanchi. Jay Kun Matung that can eat Turke. Nasi in a canodra day. None of you labor a draw. Jimina Pantaba, Tamjina Panta, Jimina Pangapa. If I go to Wahishing the wisdom job, Vijay Mankra, cookies in a Pangarida, Chingaina, Yaroi. We could pull the Chalga could talk to Rapani. Amakata wake it up me. Puchili, Amakata wake it up me. Imari Bab no Shiba,
ima haibada ama khatne khoi ama khat oigara bane haibadi wahai sina kabui unity trafta kabui group ki trafta di lingna asum leibe ai koi leng ba sung ngam loi chen ba sung ngam loi taksing ba di ngam gani taksing ba ngam ngadu machi ma di mayam khaminasi yamna tentang na waiba yamna ngang ni bani kari no hai to ai koi se masi matang se koi na taksi ba wahi tan thok ko wahi NRC tau ba hai se nata basing bo tan thok padoni taksi ga do ri me koi minister koi ger oi suno ama oi ge oi suno ma chai hi ma gi thabak tani paisa tungsing bagi thabak tani hingol lei bagi thabak tani ai pam de kaboi union na supam pam de achum batau biu isori achum bani ekoi bo isona janjing be ba oi sno haizna tension jage isobu thaga chari thank you order torap se yamna kuire hojik su smaina khoi dum tawraga lei kadara haibagi aingon de di question na chawba ma lei question na chawba ma lei aduna aikhoi na masi tawdaba yade haiba taradi aikhoi su fix amadi thamba tai ngasi gi sinbiriba loop mayamna aduga ngasi chatpiriba mayam asina aikhoi na su central government da khangde state government da khangde aikhoi na su moi da fix ama aikhoi thamba darga lei nataba taradi aikhoi se sanaba pot oina su dum uba male laugani mi sigani tawgani aduga tapna government na karino haina nainarakpa kumba handak dum ipong na haibada khangi mi taru phau hojik thathokdri open oina pharaga wari sajen saraga sum NI da sinakre haina heta ilailana laithokpa kumba aikhoi sumaina rally chalaga hayen khonggang gya changchalaga mi siba kada su wari saraga dum tokadara no NRC no census haiba taradi aikhoi masi tawdari phoba atopa thabak pathokpa yaroi haiba ngasigi loop mayamna indigenous people mayamna aikhoi warep ama government da su condition thamgadabani lawdi lawa mokhoi gi di dum chatharadi yaroi example ama ai pige hojiki no NRC no census hairaga hayek aikhoi gi census lapu kanda madu amuk adum tumina laikhragadara sumaina lauraga election lapu kanda akhoi se mang khigadara mamangda citizenship MMM bill haina lau kanda election lapu kanda adum mang khi ngasi su no NRC no election hairaga no census hairaga hayek election panthopu kanda di magi da challaga masigi ngasi wana chakhibase adum dup khidara madu yaroi example IP ge no NRC no akhoi ki census hairade handaki Rajya Sabha election su masi Manipur de pangthopa ya khiroi haina akhoi strike ama toba change example ne adu no NRC no census hairaga de dum loba sonda government na chathaning ba mayam de dum chathaba aduna ngasi chapchana tausi leba kansi indigenous people kansi hairade akhoi na su government gi mathak da condition thamba darga le madu yi condition do ngasi warep lo honingi aduga thabak oina pangtho honingi thabak oina pangthok di kana de aduna aikhoi gi mi se lauraga adu taura ada tauraga karino hekta ma ai haire ge ba sena ai hai ge ba aikhoi gi ching gi mi si su imphada wangang ba ma law ba ma ching da chapna tongang ama law ba si Manipur da laichat ama chali go masai thuna hitak apa phai maitai su kari tawai hojik ki maitai amo haige maitai su imphal da amangang ba daily chapakan amangange sigi laichat se thuna injection kap phai masigi haina bi si tokri phobadi Manipur da indigenous people kan banga moy oi thokte aduna akhoi gi luchin purensi imphal da namba wadu ching da chapada ngango hayo imphal da namba wadu daily chapada ngango hayo sidana wa amangangba adeli chapada da amangangba asine ngasi Manipur da khoida awaba khoida thenari base aduna ngasi mayam iphada di lore iphal khatna tana atopa Manipur ki chaka khudi mak su masigumba rally
मसीगी चमनबा यूनिफॉर्म होइबा अखोय खुलाव अमा चंगे मदुगी मेकानिज्म दो अखोय पुलिस अमा सेमनगा पुथोकसे अदुना रैली अचाव अचाव कया से इम्फाल खत तौदबीदा चिंग कोइना कदाइदा यावना तौबा याब्रा हाइबगी पुलिस अमा अखोय यामिनबा मदि चंगे को सुम यानबा चंगे सेंगा हाइगे चिंगी मिसु सुद लाप कांददी सी सेन लावबदो दुम लावब ngami लावगनी मयामना लावबनेना इमाना याय फरे हाइना दुम लावगनी को इमा लेबांगना सोइददी लावगनी काला तंबी लांथोपददी मदु कौथोयबा लावदेबा अदुना यारोयबा सिद लावरदी अदसु लावसेबा सोइदा खै मिनिस्टर मंत्री एमएलए मयामदो नोय वारी उनबा वा काम कांददी सी हाइगनीबा गुवाहाटी हे लांथोप कांददी मदु उन्न तैनबद लोइना चखरेबा मणिपुरदा खै वानिंगाय लेते अदुबो मथाव तौदबा मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन ले मदुगी मथाव ताहोंसे मणिपुर माइनॉरिटी कमीशन ले मदु मथाव ताहोंसे मणिपुर एसटी कमीशन ले तोलोब था की चही की पैसा पिथरी मथाव तौदे मसीगी मथाव तौदबदगी अखोय अमगा खनहनबा माइनॉरिटी सिंगा अखोयबो मेजॉरिटी सिंगा नथप तौई हाइबा एसटी सिंगा अखोयदा जनरल सिंगा नथप तौई हाइबा अखोय मसिंगा खनहनबसे कनाननो सरकारना मदु खनदनिगाय डिपार्टमेंट सुना थमनी हिल एरिया कमिटी हाइबले मदुदा हिल एरिया की चिंगी करिमत्ता अखोय वखन वानिगाय लेते अदुबो मथाव तौदे अदुना ngसाइगी हाइरिबा नो एनआरसी नो सेंसस हाइबसे एनआरसी से 1951 52 53 दा मणिपुर दा चनरंबा पोटनी अदुना अपडेशन हाइबसिनी होजिक मदु अमु तौबियो हाइबदा अखोयगी मराल लेते अदुबो ngasi एनआरसी चतबा यादे हाइना लावबा मीबो एफआईआर पुंपान पालगा स्टेट की लेंगा सिंगा मी सिंगु फागे न कोइतान तानरी अदु अरदे अखोय से सोइबसे दिल्ली दा नते मणिपुर सिदा लुचिनपुर एने हाइना फमलिबा सिंगसिदा सोइबनी अद मसे हाना अखोय चुनथोक्सी हाइबसे अय सुमाइना मयामना तेलबना टेंशन जगे पुनमक खुरुमजरी थैंक यू 19 चाही तरा खुदी मी अखोगी मी मसिंग थी हारिबा 1951 से मसी भारत की ओइना मी मसिंग थीबा मतम हारिबा मसिंग थीबा सिदा भारत की ओइना एनआरसी से मसी लोइदबक तौग्रबनि एनआरसी से कारण बस सिस्टम दा तोगे हाइबगी दी देयर इज डिफरेंट बट तौरी तौ अस्माई तौबसिदा मणिपुर से यावखि कारण मानी यावखि के हाइ मतंदा मणिपुर ने असम ने त्रिपुरा ने मसीगी एनआरसी तौनबगी नी खंदोप लोयरे मखोइदा पैसा पीननबा पैसा काइथोप लोयरे लुपा लिसिंग तरुक समथिंग काइथोई रेकॉर्ड की मतुंगिन आइनी याम नुंगाइबदी मणिपुर की याम मरोइबा मंत्री दा यौरम अमखना हाई हाइद्रा एगोला तंबदी करे हाइद्रा तंगीबो पैसा काइथोई हाइद्रा हेति एनआरसी तौफ्राय आइनी याम नुंगाइदी थबक ओइना पांगथोक ए हाइबसे थबक तो चथेकी दबना अमनी थबक पांगथोक ए हाइबसे पैसा सेंक्शन तौरबदी मदुगी इल्यूमिनेशन हापबनी अरे ngasiदी अखोइना हाइरिसे मसी हाइबे एनआरसी से नौना अमुहना पुथुपियो हाइबे नते मतम आदर लेगिबा एनआरसी से एनआरसी हाइबे नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप हाइबसे मसी अपडेट तोबियो अमुहना नोबन बियो हाइबे करीबर के हाइबनो हाइबे मतम से ngसागी मसीगी पोसक से दा अखोइदा डेमोग्राफी मी मसिंग से मसी हेंगलपचे पैटर्न अनिले अमना नेचुरल ग्रोथ हाइबा अमना अननेचुरल ग्रोथ हाइबा मी मसिंग हेंगलपदा मोगी टेक्निकल रिपोर्ट के हम लाइक डेमोग्राफी की हर सही तरह आसिदा हाइबा खुलसिना मी लिसिंग बो ओइतारगरी सही तरह की बतुंदा मी क्या हेंगलप याई हाइबसिगी मोगी थ्योरी हम लेरी मसीगी हाइबा टेक्निकल प्रोसेस की हेंगलपसे मसिना करिको अननेचुरल ग्रोथ को अननेचुरल ग्रोथ है लागू तारगदी मसानी इलीगल ओइरे है ताप आइन यादव मी कया चंगी है ताप आइन यादव से मसी आइडेंटिफाई तो यू है मसी भारत सरकार की पॉलिसी ने मसी की पॉलिसी असिगी अगेंस्ट नसिगी अखोगी लेरिबा रेली एसिदा मदु अगेंस्ट हाइबिनते भारत सरकार ने तो पॉलिसी दो अदुम तो यू हाइबिन मसी तो विम मतमसदा करी अबुक लेगी है बतंदा
जैसे 1951 दे मणिपुर से चीफ कमिश्नर के शासन ने एडवाइजरी काउंसिल खतन ले अदुना मतम अदुदा लेबा दिबोक अखोगी ब्यूरोक्रेसी की मेंटालिटी दम बरम ओरगा अखोगी थबक ओइना तौखिबा तौखिदबदरी खंगद्रे अदो तौरे याम नुगारिदी हारिबा भारत सरकार ना हारिबा से चुमी अखोई भारत सरकार हाजी चुमी हाजी करिद खुदम ओय हाइबदमदा 1994 रा अखोई ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन का मणिपुर सरकार का सोयमा तौले अखोई मितो खंदोपगी मतन हारिबा मितो खंदोपसी बतरा बामांग सोयमनि तौहिबा लेहरे बदली आई मांग फबा दिल्ली को करियो लोय खगन मसले करी हाइन हाइबो हारिबा मितो से कबाइना खदो कदगी हाइ मतंदा सोक लिसिंग मगा चनिपान निफु ग निपान मतमना भारत मणिपुर भारत पुंद्री सोक लिसिंग मगा चनिपान निफु निपान दा भारत इहान हान इलेक्शन तो बसे मणिपुर दी हारिबा सोक लिसिंग मगा चनिपान निफु ग निपान सिलिस लैहिबा इलेक्टोरल रोल अदर बेसिस ओरगा 1951 द बेस ओरगा मितो खदो कनी हाइबसे भारत सरकार ने याखी आइने मसे भारत सरकार ने याई हर ची करी नो हाइबदम द मतमत प्रेसिडेंट रूल मतमनी गवर्नर जनरल अखोई रायनाना अखोई बाना चीफ गवर्नर ओनी मतम की चीफ सेक्रेटरी सोई तोरिने मतम की एडवाइजर साखी ने असमत एमसु इशु अखोई मतम नि यामबिम लाबन साखी हाइबा सोसे तोखर मतम द करमाय तोर मथों मरम खंगना तबिन लैरे मसी मसु अखोई देरिबो मतम दुगी स्टूडेंट्स लीडर्स इन अदुगी achouba achouba मने हेबसे आई मसे हाइना नापियो achouba achouba मने मर्दी मखा ताब कंटिन्यू द कंदो हरगे ज हंगी द्रे भारत सरकार ने जा है को भारत सरकार ने 1951 ने बेस यार वर्गा मितो खदो कनी हाइबसे या है बने दैट मींस 1951 हाइबसे NRC की मतम ने अब NRC से मतम दुगी भारत सरकार ने या है बने मदुगी मु या मतम दि खरा लेरे चथरे खरा लंगनबा खोटबा मयाम तगद ममांग हौगिबा सरकार की चीफ मिनिस्टर की मतम द 1951 से लदी 1951 की अदु गोबगी सेंसस की रिकॉर्ड अमसी बदलेबा डॉक्यूमेंट लेती हारिगा 1961 मु ओले ऐसी जो इज वेरी फनी मतम दि लेत्रगना गसिन अदुगी डॉक्यूमेंट से गबाइन थोड़ी दो मसी क्वेश्चन सिबा मु लाये आइने थमजरी से आई कंट्राडिक्शन में यामसिनी को थमजरी से अदर गसिरी मसी इशू से लाये आइने हाइजरी से दे मणिपुर की सिटीजनशिप नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप से तबो मतलब द मयाम से गसी नामना की बस संसद आई दिस उजमद यामना सेक्टर यानी टाइप कर उफगे अदु नति मणिपुर की हाइबनी मसदा अखोइना मयाम मैतै से योरम गनी नागा से योरम गनी कुकी से योरम गनी कबू से योरम गनी अदु को आइन हाइजरी मणिपुर की हाइबने मणिपुर की अदा अखोइ खंगी 1951 ने बेजों तंद मैतै कयाम सुई जो खगे अदु मरमदी हाइब बेस यारम द अखोइ बजी खंगो होसी हाइबने अरे मसी की इशू से लापिसदा नसीदी इशू से अखोइ बयान बदी खबिरिको आई वखंददी नसी NRC तौब यानी अमसिंग यारोय हाइन हारिसे अखोइ की सिविल सोसाइटी कांगबुगा मणिपुर की पॉलिटिकल लीडरशिप लौरबा चौकरी थादोप यादे कांगबु की लाने नि लोगे आइडिया तो बारे लोगे मसी परहैप्स इफ आई मे बी रॉन्ग मरमदी नसी मणिपुर की पॉलिटिकल लीडरशिप लौरिबा कांगबु सिंगसिना मणिपुर द थोगोक्सिबा थोखरे अखोइ अवाब क्या तारे मियोय कयाम रिफ्यूजी कैंप लेरी मफम कया द मई चाई मफम कया द तौरी हेबसे कोई मोजो कोई टीवी ले कई द पना नागसु ngasi phawda thawai hakchang yaw tawri bra ai se achouba question naman ngasi gi laibak sina asam sathi no war matam da manipuri political leadership lori ba kangu sing da hoji election ke ta mako khadari election da khoi agna ngasi di election le pa da kangu sing da madra ngasa ge hari ba akoi india government ke against la ba mi kayam si yaw da vote ko ma chali ho jik se masi gi source de se da kadawai jaga da ko fight to go ri se khad ko mam दिल्ली की 1971 की बेस तौर कदोगी तौरे असम की तौरे लोइब तौरे अखोई इंगसी फावरे कराय जगह लेप दिगे खंद्री अखोई 2027 लेप कदोरी ब्रा नगा 30 दे लेप कदोरी बो खंद्री
adu masi karana tholi hai tanda ngasi di ngasai speaker na habi bodo hai election ta pulapun thorok kari ai so bodo dum khal maram di ai hanat yam ngai ba kai hai jage ai no ujo ai no man ujo bodi jiri da angang ani khaka mama baba ma siga siraga hale ba kanda hale ba mi ese masi phar ba kan sida akoi kaithen sida nupi sing iram ma kan sagale akoi ye ngare gari cheng gari ani thojala be cheng ge le adudi ngasai iram sagadam ba kaithe bi imai ben sing do cheng lo ni no le hajinagi iram to khi so this is the policy masih polisi ese imai ben sing chai kontre har iran sabe tani har ko ngai ko lupi sudi berda cheng gari ani thojala ke cheng ge le ine madi se da ko lo chai masih ai ni kon ko ai ni khan ko loire yar oi aduna masih se asi europe matam se ngasi apa da release saki achouba da release saki ne adu ba ko je karani to mulu dori ba Eikhoi support to ba political leadership se masih support to de aduna masih dare Eikhoi ki sincerity Eikhoi ki honesty darkar hai make sure hai se Eikhoi chahi anu ore koi marfu yok sak make sure hai se pusen chen thaba da mongol oi sida amang nang ba sida amang to ba mari ki thab to mongol oi aduna masih mongol oi si hai ga di Eikhoi sa amat to ba pum da lep ga Eikhoi pum da yaminnasi pum da ngaminasi masai speaker da hai do nasi phau da Eikhoi mayam yam la phra emile thado adu to roi do adu nasi phau da ai ujom lai ai ko tiken adu hai roi Eikhoi emile pham thado ai nupi kar chale masai ki emile duna ai bata tv do ujom ni ko khurumjari ta ba ba ka yare ba ko chale ki nupi si question se masih marui ni bai beset kambio ad masih ki mentality sida Eikhoi kayang kuina Eikhoi thai to ko ni ge che masih ko aduna Eikhoi nioi khade thawai hakta jara tawi nioi kharam ne komai dulu taw nasi sida le si ko sarkar ro mi ani khata sarkar puri le si ko sarkar ro chiri Eikhoi ki mitangi na to sarkar sana bane Hazar kanana Manipuri jati bu betray to si kanan masai civil society kambura na to ke political leadership ke kambura ai na khajama de political leadership ki tabu singa sida Manipuri praja bu betray to elo ana masai wa from singa hajiti election se tai puri sabine tawdi hai haji vote ko sanare paisa lupa lising thai ye dori lupa lising nya khai ye dori paisa no wai jare haji Aji kita misi bukan di, mi yang lain tak aku kau re. Aji lepas lising kita pahami, lepas lising pun hadin jadi. Masih di susah masih di apa nak NRC se. Aku hendak tahu kita ni, hai dah, update tahu you hendak lau apa je. Kayang pun lau baru ni se. Aji tengah sampai question tahu, baru aji physically participate tahu di nang je. Aduh, dia lagi boleh. Aji nak masih susah mesti susah. Masih aji ikhlas ni sahaja ni. इतिहास की वारी नहीं भाई हम आई मधु डीजर रो आई ने गुजरी छे नसाई बड़ी पोगी असेंबली नो एनआरसी तो बनी हाइन रिजोल्यूशन दो की बा अदु बा रिजोल्यूशन अदु की मायोक्ता रिजोल्यूशन अदु सपोर्ट तो की सिंग मधु मायोक्ता वाक तो बसे मसी अखोई मसी खंगा कांदा अखोई एनआरसी मूवमेंट से यामनि सेक्शन ना अखोई जंक्शन न होदसी हाइ वाइ हाइजर आई मया की बिदा ले थैंक यू 14 CSO कंगले पाकना Manipur miyam ko luna na chat kiba khongchat amadi koi hujik chathri ba phum sigi proceeding koi miyam da pathok sake proceeding ase koi English ta ibira pare hari ba se koi miyam ki khang na bi na motai koi amuhan mi te ron da hado kui tan ja le jade masima dum pathok sara ke proceedings of the People's Convention made after taking long mass relay held on 8 June 2026 at Thau Ground, Tangiban, Imphal, organized by the 14 CSOs of Kanglei Park, Imphal, with Professor N. Joy Kumar Singh, BC Kononkawa University, and Sri Yunamcha Dilip Kumar, Chairman 14 CSO of Kanglei Park, as President members. The People's Convention was initiated
with a series of speeches delivered by the renowned personalities of the state, including the community leaders, in relation to the highly undesirables and unexpected negative political and social environment of present Manipur. After having a series of deliberation with highly volatile expression and exchange of views, the following resolutions were adopted unanimously in general public interest of Manipur. Resolution number 1, resolve to urge to the authorities of the government of Manipur and the central government to update the National Register of Citizens NRC 1951 before conducting the ongoing census of India 2027 Manipur state immediately. Resolution number 2, further it was also resolved to request the concerned authority to update the NRC 1951 along with a precondition to be signed under the framework of tripartite agreement between CSOs of the state of Manipur, concerned state government and central government. Resolution number 3, it was also resolved to request the Honorable Chief Minister of Manipur to take a special initiative for the opening of fruitful dialogues, leadership and central government on this particular issue. Resolution number 4, it was also resolved to urge to the high-level committee on demographic changes to include nominee or agency of the government of Manipur. Resolution number 5, this convention also unanimously agreed to consult the general public of the state of Manipur and the views before taking any resolution made by the 14 CSOs Kanglei Park in relation to the present issue. Resolution number 6, it was also resolved to submit the proceedings of today's People's Convention to the Honorable Chief Minister of Manipur, Sri Yumnam Khenpchan Singh, Home Minister of Manipur, Sri Govindas Konthouzam, and other state authorities within 2 days for the kind information and immediate necessary action